angathi kulela ngezi language bathi into ikhulu ngesitsonga sakayina bahluleli nangesitsonga qobo okay angilati kahle ngicela khona into siza Judges chapter 7 but before simfunza lo Judges chapter 7 ngicela siqale sifunze incwadi ya Zakaria chapter 4 verse 6 Zakaria chapter 4 verse 6 uma mhlambe ungade ukuthi Ishumayeli utala ekhaya itholakala kanjani si ne page lapha ku YouTube uma uto type uthi PS space JF space Majonsi kuvela tonke lethi Ishumayeli lesikhona la ePola Park kanye nase ML tonke from la saqala khona noma ufuna kona iPassover noma ufuna kona inkonzo yabantu abasha noma ufuna kona worship night noma ufuna kona ini konke kukhona lapha kuleli page lelo so ngisithi mhlambe labale bangathi nalaba bavula ke Zakaria chapter 4 verse 6 na ufuna Zakaria ungatibona uvule ku New Testament usesekuthini kakhulu na Zakaria kumele uribese ngempela leka sithole asifundzele yona Zakaria chapter 4 verse 6 bese siyake ku Judges chapter 7 so tafundza verse 1 Zakaria 4 verse 6 ngako yakhuluma kimi yathi leli livi lasimakadze leliya kuZerubabheli lithi akuyingetikhwepha nangemandla kodwa kuya ngamoya wami kusho simakadze longisomana tell siphindele futhi ngako yakhuluma kimi yathi leli livi lasimakadze leliya kuZerubabheli lithi akuyingetikhwepha nangemandla lalela kunetindo takamoya letingayi ngetikhwepha takho letingayi nangeligama lakho letingayi nangemandla akho uma umuntu agula alethwe kuwe kuthiwa mbeke isandla aphile akuyi ngekuthi ummemete kangakanani akuyi ngekuthi uthandaza isikhathi esithe kangakanani akuyi ngekuthi umbambe igrip yakho yabafeni kangakanani akuyi ngokuthi wena watiwa kangakanani ngamagama kunetindo letingadzini input yakho umuntu kodwa kuba uNkulunkulu lekatendako ngemandla akhe uthi ke la uNkulunkulu ukhuluma emavli asuka kuye uthi akuyi ngetikhwepha akuyi nangemandla kodwa kuya bazalwane ngamoya kaNkulunkulu kusho yena uNkulunkulu ngamagama bazalwane kunetinto lekumele sizotibuka uma siqhubeka kunetinto lekumele uthathe ukuthi uma ngifuna kudla I need to have the effort yami ukuthi ngibasa umlilo ngibonisa stove ngifake ibhodo ngipheke kuze ngitodla but uma ngigula bazalwane umthimba wami ugula I don't need to do anything but lislip laNkulunkulu encwadini ya Philip chapter 2 verse 6 lithi ngakho ke ligama lakhe laphakanyiswa labekwa ngetulu kwawo konke amagama kuze kuthi emadolo ezulwini agude kuleli gama emadolo emhlabeni agude kuleli gama emadolo ngaphansi komhlaba agude kuleli gama amagama nawugula akuyike ukuthi umemete kangakanani kuze kuthi khona ephila kodwa kuya ukuthi ubike liphi igama futhi ke uNkulunkulu akuyi ngetikhwepha akuyi ngemandla lebantu kodwa kuya ngamoya kaNkulunkulu uma ubita leligama ngisho noma ngathi Jesu ungakhona ugula ulele uma uthi Jesu uma uthi Jesu kuba khona angels yasuka ezulwini athulule emhlabeni kuthiwa akaya ayobuka kuthi lo ubita leligama ngoba leligama nalibizwa kumele kugude amadolo akhona yini amadolo lagugile akawuleligama nathi thunyelwa thimbilosi zifike sithole usukune madolo ekugula amile ngetinyawo akafuni kunyakata nathi ufike thimbilosi uma kubika leligama liyavuka kugula kugude ngoba ubita leligama ungasebenzise amandla akuyi ngemandla akuyi ngetikhwepha kodwa kuya ngamoya waNkulunkulu. Before the first point is not kubele ngako yakhuluma kimi yathi
leli livi lasimakazele liya kuZerubabheli lithi akuyingethi ikhwepha nangemandla Yes. kodwa kuya ngamoya wami kusho simakazelo ngisomandla. This is Bible afimye into bese siqhubeka namavesi amanye la. This is Bible Peter waboshwa wabekwa ejele. Yeah. Nakabekwa ejele bekathi kuthi abanye sebababulalile ngaphambili. Kodwa nakabekwa ejele naye bekumele ayobulawa ngakusasa. Yeah. Listen Bible Peter ayimile Peter manje kanjani. This Bible Peter wangena lapha ejele wala. Yeah. Manje khona bazwa. Amen. Lo muntu kumele ayobulawa ngakusasa. Ubabonile labanye bathithwa inhloko ngayitolo. Bamtshela bas tomorrow it's your turn. Yeah. Wangena beseyileni wala. Akuyike mandla. Yeah. Akuyilanga dikhwela. Jesus. Lizil Bible bazabone ebusuku. Yeah. Bafika ingilosi. Kuba umuntu la understand ukuthi akuyine manje. Labanye bayobamba lethi sibithe elijele bafuna ukunyikanyikisa. Bayobamba iminyango ejele bafuna ukunyikanyikisa. Bayozama ukuqanqa bafuna ukuphuma ngoba bafuna ukubaleka babalekela kufa. Kodwa abantu laba understand yakholwa bathi it's not by might no by power but by the power of the Holy Ghost. It's not by might no by power. Wahlala Peter wahlala wathi uma kuthi ngiyafa ngife mara ayizamile utho abuye ngemandla ami kodwa kuya ngemandla monbe walala lithi iBhayibheli ebusuku waba khona ingilosi lethunyelwako kuthiwa kunomsebenzi emele yowenda lo understand kahle ukuthi akuyi ngemandla akuyi nangezikhwepha ulinzele bona uNkulunkulu aphela lithi iBhayibheli kwathunyelwa ingilosi kuPeter yafike yamthinta ngehlombe yathi Peter vuka yabona le nto yokholwa uma understand kahle uma bese ngathi uyahlala ngoba kusasa uyobulawa malulele ulele ingilosi yathi vuka wavuka Peter yamkhomba umnyango nase kaphumele ngaphandle nyamalala akazake avule ivilo umnyango akazange avule ivilo endle umnyango kodwa kwakhe kumthemba ngoba labo labamethembabo bazalwane lithi bafaniswa nentsaba yasesiyoni lithi abanikanyiswa ngelutho naloma ngabe ngaqhamuka delani izincwadi zemahubo 91 lithi labo labamathembabo lithi babuka abantu bafa on the left and on the right njengaPeter ubabonile ngayitolo bafa wathi ayimine wababona labanye bafa wathi ayimine ngoba labathemba yena abathuswa dipho bayabuya boPaul bayahamba bayashumayela ngoba shumayela kukhamba intombatane inemoya wephemula ngoba uma unganaki futhi nala emabandleni lo moya wokuphemula sewukhona bafundisi abaningi lebafuna ifame lebafuna kugqama lebafuna kwatiwa lebafuna ukutendela imali ebutsotsi lebafuna kulobha abantu balanza lo moya wephemula expose ngamabomo ngoba I am totally against lo moya lo moya wokuphemula ngulo moya lo wokufemba nabantu bayathi kahle indzaba yasenyangeni ngulo moya wokufemba uma ungathi ndoqothela kusukufemba kwendiwa uma uya ekufembeni bafike bakunathise a certain medication unathe bese bazalwane bayabuyekela lapha kancane bese labakwekela bashaya lemoto abashaya imoto bese ke lo muthi olakuwe bese uyahamba bazalwane uyolanza spirit salo muntu labafuna ukuthi bathole izindaba zakhe uma mhlambe mina ngiloywa X
X ngabe igama lemuntu ngiloywa nge-X lo moya uma nginginatha lo muthi lo moya uyohamba uyolanza ivoice ya X alanze indlela X leka-actor ngayo bese mina ngila bese ngikhulume njengalo muntu lebekangloya uma lelangangloya wangithelela into esinathweni zide uyowenza exactly othatha ikomiti athele akhulume ngevoice yalowo wakuloya akhulume ngakho konke lokwendeka leso sikhathi akuloya ukubone kwendeka la le yokufemba yenda njalo ngamagama inemandla le yokufemba yokubona into leyendeke from la ngimekhona kuya emuva ingakho nasebawukhendlile lo moya wokufemba labafundisi bakhona kukutshela from la uhleli khona esitulweni kureverse kuyemuva angafika akutshela si before tongena esokweni uqhamuke ngemotweni enjani uqhamuke wadibana nasibani kuphi ukhona ukutshela konke kwepast ngoba lo moya ukhona kubona into lesentendekile ingakho ne-ID number yakho bayibithi njengoba bijalo ingakho ne-cellphone number yakho bayibithi njengoba bijalo ingakho ukuthi wafa bani ekhayini wafa nini wabulawa yini bakutshela njengoba kunjalo but-ke inkinga ibe seyifika sekuseni nasebakutshelile konke ngepast yakho bayehluleka ukukutshela ngefuture bangakutshela ukuthi watalwa 1979 nge-11 nge-29 bakutshela ukuthi cellphone number yakho 072415168 bakutshela ukuthi i-ID number yakho ithi so bakutshela ukuthi udlala stand number manje bakutshela ukuthi navuke sekuvuke ngo-4 wayokulaka gedlela lelibovu wageza ngebhafu lelinjani wagqobisa ini wagqokani bakutshela konke uzofika la phambi kwalo kuyokutshela bese kusuka la kuya phambili bese akhuluma igama linye athi God will bless you. Come, let me pray for you. God will bless you. God will bless you. God will bless you. Abam. Nakabamba. Bese nawe utive uprofetwe waphelele. Manje uma ngabe I'm so specific. I have all the fine details about the past yakho. Kuthi utameni ukhuleni mawakishona nini ufunze kuphi graduate kuphi ukutshela konke manje ngihlulwa yini ukutshela ukuthi njengoba God will bless you, how is God going to bless you? Why manje ngabe sengibane ma-details uyabona ke na usuka la udothi usengafika ekhayini ngoba sesikhuluma nge-future udothi usengafika ekhayini udothi receive i-call le call batokutshela ukuthi sopromote emsebenzini sosuka from this level and udothi nawufika ekhaya udothi nawungena egedeni udothola kunelisaka lemali akakuthamba kuphi into okuthamba semakathi that is how God is going to bless you. Why don't they have details about the future but only one sentence? God will bless you. Then will be more. And that's the one that keep about 7,000, but keep a young deal. But God will bless you. I said, put the general under sober mind. If sit down and ID number, under sober mind, I'm sober. But I said, today is Sunday, tomorrow is Monday, after Monday is Tuesday, my God, Wednesday is coming, I see Thursday coming, and Friday is coming, I see Saturday, I see Sunday after that. They say, wow! Ni sober. Bese banitshela ama-ID number nifuna uponto ngasiphuma stove bese ngiyajabula sebanitshela ama-ID number ikusita ngani i-ID number yakho tololo ukusita ngani baba wakho ukuthi washona 1910 tololo ukusita ngani ekhayini kuzi-4 tololo ukusita ngani ukuthi wena uhlala tukwendlule ibuke sonigede limeso tololo lingedileni lana nigcwala iganga niyobhadala imali lehle nibhadalele nisibanitshele lokho musafuna ukuthi uvule i-ID number i-ID book yakho or i-ID card uyibona i-ID number yakho nawufuna ukuthi dishayele please call me ngefoni yakho ukuyibona number yakho nawufuna ukuthi amuzatha certificate death certificate yabakwaphi uyibuthi wafanele ngiyokubona lapha yakho so don't waste time uthi uqedzele bantu lebafuna kunilopha sikhona abazabani le ntombazane siyangihambisa le ntombazane-ke idlibana nabaphostoli Pawula ibatshela ukuthi laba bandoda kaNkulunkulu bakhuluma thethaba kaNkulunkulu. Umpostoli Pawula wathi lokhu kwenda ngazuthi kuyaprofetha mara lo moya lowo madloti. Umpostoli Pawula wathi akuyi ngethi khweba akuyi ngemandla mara kuyi ngemandla kaNkulunkulu wathi wena moya madloti phuma lo moya waphuma delente intombazane yabasoka
noma kuthamuka banyambuka ayisaprofeti lutho bakubo bathi uzanuza imali bayomangalela bathatha apostle Paul babafaka ejele iBhayibheli sebasejele iBhayibheli bahlabelela ngiyacabanga ngathi bahlabelela ngiyacabanga bathi he's not by mighty he's not by power by the Spirit that says the Lord ngiyacabanga bebasothana bebahlabelela njalo listen Bhayibheli bebafaswe tandla bafaswe letinyawo lisi lejele lebafake kulo bekuneligede lokuqala ligede lesibili ligede lesithathu ligede lesibili bese bona bala kulendzawo yesibili kufuna abantwana bakhumbule emaketane etandleni nasetinyaweni bavule ligede lokuqala bavule ligede lesibili bavule ligede lesithathu bavule ligede lesibili ngithanda baphuma bathi lisi Bhayibheli bathi isayine apostle Paul bathi it's not by might nor by power asithinge manje yokuvula ligede asithinge manje yokususa emaketane mara sithinga kumneneka ajongoba njengoba indoda kaNkulunkulu lethi kathinga emandla sithinga iworship lethi Joshua abhekane neJericho iJericho lethi indonga yaseJericho betimandi ngendlela emangalisayo betingathinga emandla betingathinga ipower kodwa betithinga iworship lithi batumele teka indonga yaseJericho but it's not by might it's not by power by the Spirit that says the Lord batumeletela indonga nabatumeletela indonga takwina Passover abuyi ngemandla apostle Paul nabana phethele bahlabelela lithi iBhayibheli emaketane namhle awa bakumele bahlabelela emaketane etinyaweni awa bakumele bahlabelela igede lokuqala lavuleke bakumele bahlabelela igede lesibili lavuleke angathi uzokulipha igede ngoba into leyikwamela igede avuleke uconnecta ne-worship ingabo umzalwane lekanga-worship indoda yakhe atende ingabo langiqala leshumayelo ngise emakeyboard aweme olona loyo avule wakho umlomo ahlabelele ngoba uma uthi hlabelele na wena you are not breaking any other wall besides the walls that are surrounding you, that are blocking your prosperity, that are blocking your destiny, that are blocking your change. Mama, when it's not hamba kahle mara kunezinto letibamba maye uma uthi dumisela wena abuyi nangevoice lemnandi uma nje sekubukwa bantu labahlabelela mina ngikwathi hlabelela angikwathi nakancane mara uma sengifuna ukudumisa I don't take that uthi angikwathi hlabelela ngoba ayibuyi nangokuthi ivoice injani kuya ngokuthi ubemedabane iBhayibheli nawufunza lithi apostle Paul wafunza almost bonke mara limphethe uzowafunza kuhlabelela mara simbona kuhlabelela ngoba lento yokuhlabelela ayidzingi ukuthi mina mfundisi ngiyafuna kuhlabelela mana ngikwathi ayihambi ngevoice uyadinga bahlabelela lavuleka ligede lesithathu lavuleka ligede lesibili and into lengichaza ngabo ke noma sekavulekile oyi4 sekawile maketa njengoba sekakhombile setinyaweni babona ukuthi nawo umnyango uvulekile baqhubeka by mighty he's not by power by the Spirit that's it umuntu lobekaphethe njele what's a papa emthongweni wathola onke amagede avulekile wathi noma bathi kwenenjani lapha baleke bona wakhipha inkemba wasinathi ufuna ukudibulala bathi ungadibulali siphelele sonke siphelele ngoba lento yendumiso bazalwane kumele ivete eNkulunkulu lo phathi njele wayethi kwizibona sokuqala wasibuka wabona kude nalinye eliketane lijubekile wabona kude nayinye ilokhu levulekile mara sibhalo sivulekile wathi ngiyahlanga yini wayethi basithethe lesibili walibona emaketane abhalile wabona ilokhu ibhaliwe kodwa lo mnyango oluvuliwe wathi kanti njani waya nakayofika phakathi kuba apostle Paul ubathola amaketane abafase nakhe
kwenziwe ngubani Yeah. bathi kwenziwe uNkulunkulu wathi ngingamkhonda njani uNkulunkulu lo oyindathiphu ngejiji bathi wena nendlu yakho sindiswana ngoba bazobone into lesintele esondweni kuthi stop sizofundziswa ngempilo kaNkulunkulu ngenxa yesikhathi asigijime siye incwadi elikhulu Judges chapter 7 Judges chapter 7 asifunze from verse 1 umfuze nje ugijime nami isikhathi sami ngathi sesiyangiphelela verse 1 yes nakusasa ekuseni ngeluvivi Jerubabheli labe ngu Gidiyoni nawo onke emadoda labehamba nawo bemisa emthonjeni wase-Harodi. Inkambu yakaMidiyani yayisenyakatho esigodini lesasidude nendansi iMori. Simakadze wakhuluma kuGidiyoni wathi, la madoda lohamba nawo manyenti kakhulu futhi nginganikela emaMidiyani etandleni tawo. Simakadze wakhuluma kuGidiyoni wathi, la madoda lohamba nawo manyenti kakhulu futhi nginganikela emaMidiyani etandleni tawo. Uthi uNkulunkulu uyabona into ufuna ukukwanela yona Gidiyoni ngoba Gidiyoni kulomunye uma wayathi indzaba yakhe Gidiyoni kulomunye wathi kuliwa lapha endzaweni yangakubo kwaliwa kwashisa phasi kwafa abantu Gidiyoni wathi uma ukuthi ngifuna kusinza isikhathi sami sokusinza ngilesi wabaleka waya endzaweni lapho khona ubhulwa khona ikolweni emasotsha ke lawo wakuzala beka discipline bekade ukuthi emadoda la kanti kulwa asempini emadoda la kangakwadi kulwa ale kubhulwa khona bokolweni ale emisebenzini ngoba la uvela akaklutho ngekulwa mayiGidiyoni wabaleka kulabale balwako wayobhaqa kulaba lebabhula ikolweni kuthi noma ngabe emasotsha akafika anombuka nje ukuthi hayi lo akusilutho lo wathi abhaqela lapho Gidiyoni kwafika ingilosi yaNkulunkulu yamsikela outside emkhathini webantu yafika yathi Gidiyoni khawe lesemanje Gidiyoni wathi no amsikhawe lesemanje emakhawe lesemanje afuna ayamini kodwa yena ubhaqile ubhaqele abantu abanganamandla ubhaqele abantu abangakwadi kulwa yafika ingilosi yathi noma bathini wena hamba ngamandla lona abangaba uma ngafuphika kuthakana amandla ingilosi izunawo ehamba nabo nawo lona mana uyayiva lenza ubalekile uthi yabona ngabambhaqe khona asesi noma sibayabulawa amadoda angisenzile uthi ujabulisa ngiphephile kuyovuvuka ingilosi iyekele bonke labalabakile abangathi banethi khwebanyana iyekele bonke ikonze wena lombhaqile abantu kube beyihleba kube beyimemede bayenza bangabe yimemede yathi Gidiyoni khawele lemandla namazi khawele lemandla noma amadoda sekumele ufuna manje ngoba makhawele lemandla akuphi asempini Gidiyoni khawele lemandla Gidiyoni akayini amsilo khawele lemandla wathi yathi ingilosi hamba ngalamandla lonawo ngathi ngiyambona Gidiyoni athi yabona ke hlala ngobathi kunokuvelelwa ngiyavelelwa ke namuhla athi Gidiyoni umbani ke isho ingilosi athi Gidiyoni yabona ke kuze ngikuthembe yabona la sime khona komile konke la ngithatha lesikhumba lesi ngisibeka la phansi ngicela ukuthi konke lamaceleni kwalesikhumba la kube nematolo kube mandi nde mara sikhumba sonke ngizokuthemba ukuthi uthi uNkulunkulu ngoba angifuni ukudlala ngempilo yami wema Gidiyoni ngathi yabona amatolo athi yonke inzalo nakathi kumanje nakathi ubamba sikhumba somile sisenkwa wathi mhlambe ngicele into lelula mhlambe ngicele into lenjani lelula wathi asitshise Nkosi lo bekwendekela ngaphandle kwalesikhumba akusala kwendeke esikhumbe ngicela kenyalo bonke lotshani lobladeni balesikhumba abone ukuthi kwele nyalo bese lesikhumba sona kube ngiso lesiba mandi nde asaqedza ukuthi nde sikhumba saba mandi nde lamaceleni konke utshani bomba wathi Gidiyoni ayabona kenyalo ngisala plan
Ngathi ngiyambona ke athi kuze ngasheshe ngife. Yeah. Ase ngihambe ngo chapter 6 la bekhuluma khona. Kuze ngasheshe ngife ase ngihambe bolatha ke manje emadvodza. Lamanyeni. Yeah. Nangifika kuzothi uthi uNkulunkulu stowina. Mara ngilandzeleni. Walanza inqumbi yabantu sekafike lapha ke. Asambe sesiya lapho ke. Bese ngeke nethi background bazo ngoba labanye iBhayibheli balifunza. Babhizi naloko masoaphi. Le bakubukela babhizi nayo ngasiphi lifunza. Simakadze kakhuluma uGideon wathi lamadoda lohamba nawo manyenti kakhulu. Kuthi nginganikela eMamediyani etandleni tawo. Yes. Funa baka Israeli bathishaye tifuba bathi sithi sethine ngemandla ethu. Ngakho memethela kulamadoda uthi nakukhona lo wesaba kona longena ngemathi emadolweni. Akasuke lapha entsabeni iGiliyadi anqanzeke abuyele ekhaya. Ngakho kwanqanzeka emadoda lathi khuluma letimbili nakubili kwasala lathi khuluma lelinye. Lalela ke basaba. Bekuna 32,000. Yeah. 32,000 yemasotsha plus Gideon 32,001 uma imethi yami ihamba kahle wathi uNkulunkulu ngeke bona lanelo nabo bandlulektheni lo 32,000 mara ufuna ukuthi Gideon yena ngimtshela yona ayibona ukuthi abuyi ngemandla abuyi nangetikhwepha abuyi nange-experience yasempini abuyi nangekubamba isikhali abuyi nangekubamba lehawu kodwa abuya ngemandla amoyela ontweni uthi uNkulunkulu kule 32,000 batshele ukuthi labafunako baningi kakhulu batshele ukuthi labafunako voluntary abajike ingakho bazobone ekumkhondela uNkulunkulu mina JF Mathonsi uma sowusindisiwe wathi wena usindisiwe wamukela Jesu uma ngathi hlanze ekhaya mina senjebeke mina ke uma hlanze ekhaya akunomva nabantu ukufonela ngithoye anguboni ngingena ngani ukuthi ukhona noma ukho mina ngingeni ukuthi ulungisele ikusasa lami ngithi sefuna kumncenge manje usindisiwe yabona kulengamncenga ke umuntu lo ungathi lutho ngaJesu bekathi mfundisi nama ngathi ukuthi ngirong la ngiright la ngicela ukuthi ungiside ngifunze le ndlela then loyo ke ngiyadumisela ngoba usafuna kufunza indlela wena lo usindisiwe hlala ekhaya sibona hlala ekhaya sibona uthula dume bakusile ngene mthuli nangifika ezulwini yosibaba ngimfundisa konke ngaphize ngambhabhathisa ngamfundisa konke akukho lokukweletayo ngani hlala nje wena ubona wamathosi uthula dume uthi ke Gideon lo ufunako ngoba lento ufunele lo ufunako akajika ekhaya lo ufunako futhi akahlale mara kona sayembili lithi kule 32,000 wajika 22,000 bajika kwasala 10,000 qhubeka kodwa simakadze wakhuluma uGideon wathi asemanyeni lamadoda wathathe wehle nawo emfulweni ngitakuhlungela wona khona lapho nangithi lona utawuhamba nawe kufanele ahambe nawe kodwa nangithi lona angeke ahamba nawe kufanele angahambi ngakho Gideon wawathatha lamadoda wehlela emfuleni nasafika lapho simakadze wakhuluma kuye wathi yehlukanisa labo labanathako ngekuguqa lamanti njengakulabo labaguqa phansi labanathako emadoda lanatha emanti ngekuwa khaphatela nangekuwa kapha aba ngemakhulu lamathathu biyela futhi lapha kuthi yehlukanisa laphetulu yehlukanisa labo labanatha ngekuqapha lamanti njengenja shoza lamagama uke wayibona inje inje le inathe manje yisola imile senjoba imile bese lethi ifaka lehlo mala amehla buke so ifaka ngehlo noma yini le idako inje ibuke yona ayifaki ihloko lapha ekhathi emantini nemehlo ngo ifaka umlomo emehla bukile uthi uNkulunkulu kule 10,000 leyise wathatha wonke wehlela nawo emfuleni
usinafike emfuleni bashela ukuthi bonke abanathemani Yeah. dikhona ke le afuna committee una committee awuna committee ngoba bakhona manje baba lebabambelela ukuthi ubone uzomuntu uyabambeleke lo sihlangene sifuna kuthenga kudla sine Passover kumbe sinani sihlangene sathenga kudla ku Passover siyathi okay mina ndothela ube mina athi manje uma nisifuna kupheka ngani uthi abambelele uyabambelela ukabona ukuthi nisiyahamba uba manje le moto ingapontsha le manje le moto ingapontsha uyakhuluma ngala akana solution lebi yasitile sizasidibela lemoto esijikela ePlaston manje le jini ngafa la endlini kwena bantu banemoya yokubambelela asinathemba nosafuna amakomiti besange then labanye bayela bemfuleni madoda ayela bemfuleni afike afaka umlomo anathemba afaka umlomo lapha emfuleni ngokuwakhabatela banatha lamanzi baba 300 kule 10,000 uma inethi yami insita 9,700 bahluleka kunatha amanzi njengale 300 kwasala 300 imadvods from 32,000 nawe lapho bongajika usho lapho uyabona sibanga sonke lesebeni bese wena usithatha sonke so uthi asihambeni siyoshaya abantu leba times 5 thine sonke la ngoba le mbili bayolwa nayo i-times 5 kulo 32,000 sonke leso ukuthi wena asambe siyolwa sonke siso asinkulunkulu baningi afule asinkulunkulu baningi kusale le role le phela bese asinkulunkulu hamba nalaba nyolo nawe nami bengingathanga Nkosi ngathi is not make sure nyalo la bantu laba sele 300 siyolwa nemamiliyoni abantu nga 300 kodwa lisi iBhayibheli bathi nabaqhubeka bayolwa nale 300 uNkulunkulu wena timanga ukuthi labantu laba bamamiliyoni bamamiliyoni nathamka impi ya Gideon na 300 labana bevela ukuthi kunendo lenkulu emangalisako impi lenkulu letabo lemangalisako bazabona uMankulunkulu usafuna kukwendela timanga uSalu babhewa ngaphasi azomhlabelela amangasi ngidlule kanjani lamatheki Listen, Bible Abraham kuGenesis chapter 12 aphuma eBheda kubo wahamba na Loti nabalo baqabana Loti wayohlala ngaseveli la ngasempumalanga Abraham wakhetha indzawo lengathi ayisisho waSinkulunkulu ayisisho kwanyama ngoba yihle nasokuzana kuyo lithi Bible ngalabe kuhleli khona Loti lebuyindzawo lebeyiqhamile lebeyihle wonke emasosha konke inkosi befuna kuyoyithatha lendzawo lapho ehleli khona Loti kwathanga 5 emakhosi nilena leyo nkosi ina more than 10,000 emasoja kulena lenkosi ina more than 10,000 emasoja i5 lamakhosi so i-excess ya plus minus 50 something thousand yemasoja baye kuyothatha iliphi lahlala khona Loti weva Abraham uhlele emntini wakhe nemfati wakhe nesitashi nebasebenzi nje lebalusa inkomo nanani weva ukuthi umzala wakhe Loti uyahlaselwa iBhayibheli lithi Abraham wabithi umhlangano waze wonke umuntu noma ngabe usemasimini noma ngabe uyawasha noma ngabe uyaklina wonke umuntu akabuyela kwalandzwa bonke abantu abasemtini kaAbraham babuya nabema laphambi kaAbraham bonke isebenti bomeselane boplanga bobantu bonke bafika baba 300 in fact 318 bema phambi kaAbraham wasafama 318 kule nkumbi yamasoja
wabuza Abraham wathi ukhona into wathi bamba sikhali la. Yeah. Bathi sikhali yini lenkosi? Wabona sengihluliwe. Lo yazi mina ngathi kupheka, lo yazi mina ngathi kucleana, lo yazi mina ngathi kuluzatha inkomo, lo yazi mina bathi kulwa ke bathi bonke asikwathu. Waba na-318 emasotsha yebantu, hayi nemasotsha yebantu labangathi lutho ngempi. But Abraham wathi it's not by mighty nor by power. Wathatha 300 yebantu nje. Ngoba uyavama thatha abantu labangasilutho athi bathithida abaphakamise ababeke ezingeni. Wathatha labo mmene beselane labodala boy labancane labasebenza khalake wathi hak empini sikhali into banga right lihawuda banga left udobona phambili kufwenda njani. Wathatha lamasoja baya khona lithi bayibe 300 yebantu labahlala kaAbrahama wabulala lamasoja lawa wawashaya bithi wonke awabulala na 300 yebantu abangabantulwa. Guess what? Bengasimandla bengasiphoepha kanti bekunamandla ankulunkulu. Eseni bazalwane kunetimbi etingathini wena. Tithinga netubiteni. Sesiyothandaza. Kunetimbi letingathini atithini ukuthi. Ebusuku nawulele. Uyakwazi ukulwa nemfene wena. Uyakwazi ukulwa nesikhova wena. Nawulele ebhedeni nje uvuthi Ubebe ngokuguqwele ngala. Guquka ngala. Bese na usaguquka sewuthi ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Bese uyaqhubeka uyahona. Ngoba awuna plan ongayenda ngesikhova. Awukwazi kulwa nesikhova, awukwazi kulwa nenzangala emfene, awukwazi ungemva kunetinoti gijima emathayereni, ungaze ufune ukuphuma uyobuka ngoba akusimandla akho lapho mntezalekilo. Guqukele ngala. Bese uthi ngegama lika Jesu. Yenza ngoba kunemandla bazalwane kuleli gama lika Jesu. Akuyi nemandla ethu kodwa kuya ngamoya waNkulunkulu. Ngento sekuseni noma ngabe nisiphi isimo. Don't put your effort unless ulambile pheka, unless ingqondole clean, unless ufuna imali hamba ufuna umsebenzi. Mana into takamoya is not your battle to fight. Asimene ngithi. It's not